Srijeda je još jedno ramazansko druženje, poštovani gledaoci. Današnja tema nam je ćejf. Ćejf u životu i ćejf u Ramazanu. Šta je ćejf? Poslušajte sada. Ja sam student prve godine ovdje u Istanbulu, na Istanbul Ticaret univerzitetu političkih nauka. Večeras smo tu na Sultan Ahmetu da vam kažemo nešto više o ramazanskoj atmosferi koja je ovdje u Istanbulu. Ja lično kao student osjetim puni ugođaj ramazanske atmosfere u Istanbulu. Mogu reći da je razlika dosta prepoznatljiva između Ramazana u našem regionu i ovdje. Ta gužva sama prikazuje neke čari, ali i neke minuse koje ima Ramazan u Istanbulu. To jeste, mogu reći da se kod nas u Novom Pazaru, Sarajevu i ostalim dijelovima našeg regiona osjeti mnogo više Ramazan, zato što je dosta toplja atmosfera i dosta je više ljudi orijentisano prema samom Ramazanu. Ovdje radi same gužve, iako su džamije mnogo veće, punije, iako je na ulici ogromna gužva radi toga, iftari, pored sa svojom djecom izlaze na iftare i obreduju islamske obaveze. Može se primijetiti da je kod nas ipak opet više topla atmosfera, zato što su primijetne te neke razlike koje se osjete između Istanbula i našeg dijela. Mi ovdje kao studenti moramo da dosta svoje obaveze i neke van nastavne i nastavne aktivnosti prilagodimo dosta Ramazanu i ramazanskim obredima, ali može se primijetiti da je to dosta drugčiji osjećaj nego inače i osjećaj prelijep. Čest mi je da ramazanski program snimam iz centra Novog Pazara. Čuli ste šta je ćejf našim studentima i kako studenti provode ramazansko vreme, a naš gost uvijek dođe na vreme. To je Tarik, alejkum selam. Tarika znate, poštovani gledalci, što je iz raznih spotova, a što i sa TikToka. TikTok je jedna socijalna mreža gdje je Tarik, kada govorimo o ovoj regiji, jedan od bolje plasiranih. Jel' tako? Jesam li pogrešio? Hvala puno, Galip, što ste me tako predstavili. Meni je čast i zadovoljstvo da učestvujem u ovakvoj jednoj emisiji. Čast mi je što sam deo ovog programa i nadam se da ćemo u buduće opet sarađivati. Tarik, tema naše emisije je ćejf. Šta je tebi najveći ćejf u Ramazanu? Najveći ćejf u Ramazanu mi je upravo to odricanje. Također, jedan od ćejfova, ja bi to svrstao, taj odnos porodice, jer kako je vreme došlo, nismo baš stalno sa svojom porodicom. Ćejf u Ramazanu, Galip, mi je prije svega to odricanje. Odnosno, nešto što ti moraš da daš da bi ti neka nagrada stigla. Druga stvar, vidimo kako je vreme, pogotovo posle korone, nekako smo se udaljili jedni od drugih. Tako da, nadam se da će ovom Ramazanu biti mnogo bolje i taj skup sa svojom porodicom je nešto posebno. Kada je neko ko je aktivan na socijalnim mrežama kaže da smo se mnogo udaljili, to mnogo toga govori. Da li ova nova generacija mladih ljudi, iako živi na socijalnim mrežama, ipak želi da svoju stvarnost uljepša živom komunikacijom, kao mi ovo što radimo sada? Pa jeste, stvarno, to se primeti i meni je bio cilj kad sam napravio TikTok da promovišem pre svega naš grad, našu veru, naravno poštujemo sve vere, ali nekako da naš grad istaknemo i to neku našu religiju koja je stvarno savršena. Jedno vrijeme su govorili da socijalne mreže nas udaljili od te interakcije. Svakako mi mladi možemo da utičemo na dvije strane. Možemo da, kao što većina TikTokera, nažalost, ili ljudi koji su influenceri, odu stvarno u tu drugu stranu. Meni je bio cilj, jako sam zadovoljan i zahvalan Allahu dragom, što je to sve nekako prizemno ostalo i ne bi ja ovo menjao ni za kakve slave. Evo, deca prilaze sami i nazivaju selam, to je valjda nešto što ja promovišem. Da promovišem nešto u drugu stranu, oni bi mene prepoznali po toj drugoj strani, zar ne? Upravo tako. Vrijeme između iftara i sufora je specifično kada govorimo o Novom Pazaru i ovom dijelu naše zemlje. Zašto smo večeras odabrali baš ovo mjesto ispred koga stojim? Ili ti to baš neki ćejf? Jeste. Pa ćejf je, imam tu našu ekipu koja stvarno, a inače lokal mi se baš sviđa, autentičan je, nije kao ostali, tako da malo me na austrijsku stranu baca. Ajde da uđemo da vidimo kako to izgleda kada je Austrija u Novom Pazaru. Ovo je jedan lokal koji se nalazi u centru grada i u kojem, kako ti reče, uživati iz večeri u večer. Da. Pošto si ti ovdje domaćin, te poruči nam koje mjesto da odaberemo za nas. Ovdje je svako mjesto. Uvijek smo dobrodošli, hvala Bogu, naše češi. I zašto baš
kaktus. Salep. Kratko jest. Šta je salep? Salep je nešto što ja prije nikad nisam ni probao. I probao sam posle ovog salepa, ali se uvek vratim na ovaj salep. Također konobare, usluge i ta neki naš čaršijski duh se ovdje osjeti. Dobro, za one koji ne znaju šta je salep, to je piće. Verujte mi, ja nisam znao, možemo konobara zvati da nam on to spremi, pa može neki od konobara dobijati. Važno je samo da je ukusno, je li tako? Naravno. Dobro, Pravo i ukus. objasnit ću gledalcima ja. Salep je jedno orijentalno piće, poštovani gledalci, piće koje se pravi od korena orhideja. Ovo je mjesto jedno od rijetkih koji nudi salep i iz večeri u večer, kako reče Tarik, salep je na njihovom ramazanskom meniju. Jest. Pa bit će tako negdje posle iftaru, ja mislim svaku noć. Svakako. Tarik, reci mi kako ti provodiš ove ramazanske dane. Pa, verovatno kao i svi ostali, naše čaršije je stvarno poznate po tome. Ja inače sam u inostranstvu, pošto mi je otac tamo već 20 godina, ali uvek nekako žudim za našim, pogotovo naše čaršije. Mislim da je iskreno odlika celog Balkana, što se tiče Ramazana. Tako da provodim ga, ostanemo na sufur, budemo ceo dan po gradu, kao što se i preko dana da vidjeti ovdje, ljudi se ponašaju baš u skladu sa Ramazanom. Što znači, puni su kafići, a nema ništa na stolovima. Tako da to je ono što me raduje i daj Bože da ostane ovako do kraja. Kada kažeš inostranstvo, na šta tačno misliš, na koju zemlju, na koji grad? Na Austriju. Koliko već dugo živiš u Austriji? Pa u Austriji sam već nekih 3 godine. Prije toga sam živio sam u Beogradu, tako da sve mi je ovo nekako falilo i pogotovo što ovdje baš može se osjetiti. Kao što vidimo, ima raznih turista, jer dobar glas se daleko čuje gadi. Ovdje dođu ljudi par dana da osjete šta je Ramazan. Tako da meni je to mnogo drago i baš mi je drago. Hoćeš da napraviš neku paralelu? Ramazan u Austriji i Ramazan u Novom Pazaru. Prednosti i mane. Šta donosi jedno, a šta donosi drugo. Pretpostavljamo da je pazarski Ramazan ono što je tebi u duši, ali Naravno. Ramazan je Ramazan. Pa gdje bili? Jeste, ali pre nego da snimimo ovu emisiju, par dana sam već ovdje i veruj mi, Gali, izlazim iz jedne teretane. Sednim mojim dobrim drugom i veruj mi, miris ovog grada je posebno. Nema svakog. A tek u Ramazanu, samo ovom čaršijom kad se prođe, razni mirisi pekara naš odišu ovim gradom, tako da neuporedivo je, ni s jednim gradom. Veruj mi. Da napravimo tu paralelu. Kakve se Ramazane živio u Austriji i kakve Ramazane živiš ovdje? Pa, obzirom, ja sam samo 2 Ramazana proveo u Austriji. Dovoljno. Dovoljno, ali nekako lepo je. Ima tamo i raznih Turaka, ima i naših također, ali nekako ti jezani ipak fale. Da uprostimo, opiši nam jedan dan dok si u inostranstvu, ramazanski dan tamo, i tvoj jedan dan kada si ovdje. Obzirom da sam tad radio, u radu mi prođe dan, a ovdje već sam i sa svojom porodicom ceo dan, također džamije se više posjećuju, imamo kabela raznih, tako da ovdje je svakako bolje, da se niko ne naljuti. Islamski dio tvog života je također vrlo razgledan. Posebno Ramazanom, čini mi se, razgovarali smo prije ove emisije i ovo druženje smo uskladili da bude nakon teravije namaza. Ti Islam, svoju religiju i svoje običaje promovišeš i putem TikToka i socijalnih mreža, bar onih gdje si vrlo aktivan. Da. Na koji način to radiš, na koji način to postižeš? Pa ovako, prije tačno 3 godine sam prvi video izbacio. Verovo meni, Gali, bili ne baš je bio Ramazan. Tako da, i ti prvi vlog, ako ne znaju naši gledalci, mada nadam se da me dosta njih prati, vlog krene da se snima ujutro, šta radim taj dan. I baš sam snimao u Ramazanu. Naše običaje i veoma, tu sam postao viralan. Sve da prevedemo našim gledalcima šta znači kada je neko viralan. Pa postao sam prepoznatljiv, ajde da kažem. Prepoznatljiv po tome. Ramazanom ljudi imaju malo više vremena da odvoje za sebe i tako mi brže prođe vrijeme, pa pretpostavljam da ti dio tog vremena poklanjaš i socijalnim mrežama. Šta je to što radiš ovih dana, šta su ti teme klipova koje radiš, kakva interakcija sa ramazanskom publikom, ima li onih kada govoriš o Ramazanu koji ne znaju šta je Ramazan, pa kroz svoje klipove saznaju ljepotu svega ovoga što vidimo ovdje.
Ima, naravno, sjećam se jednog vloga za Bajram kad sam snimio, također, puno komentara, verujem mi, više sam podrške dobio od ljudi sa strane. Znači, od ljudi od kojih sam očekivao podršku nisam dobio, od onih od kojih nisam nikad očekivao sam dobio. Tako da, naravno, Balkan je multikulti, što bi rekli. I raznih je pitanja bilo. Točnije, ljudi nisu ni znali da se tako Bajram ili Ramazan proslavljaju. I raznih je pitanja, kao kako možete, koliko dugo postite, jel baš bez vode, jel baš bez hrane, zašto toliko dugo. Tako da Kako ti to njima objasniš? objasnim im na način da je odlika islamskog Ramazana svakako odricanje. Znači nema jela, nema pića, od izlaska do zalaska sunca. Tako da na taj način se organizam čisti, gledam da im malo približim kroz te medicinske strane. Pošto, kažem, već 3 godine sam u Evropi, čak i nemuslimani praktikuju naš ramazanski post. Upravo iz tog čišćenja crijeva i našeg organizma. Tako da svakako je to jedna najveća blagodat. Jeste najveća blagodat i najljepši dio Ramazana je definitivno iftar. Svakako. Šta je ono što ti voliš da iftariš? Šta je ono što te čini srećnim za taj prvi ramazanski obrok? A veruj mi, Galib, ja kad postim i kad ugledam pitice na sofru, meni je sve jedno šta je pored. Ali svakako tu bude naše tradicionalne hrane, tako da može šta god, a samo je bitno da je pitica tu. Hurma također. Znači, pitice su uvijek ono što prvo odabereš Jest. kada završavaš svoj post. A šta je sa sufurom? Sufur može bilo šta također. Nikad nisam, jer ja nisam niti pušač, niti pijem kafu, tako da meni malo samo pravi problem voda. Vode mi dosta organizam traži. Samo to. A što se tiče sufura, može stvarno bilo šta. A reci mi, Tarik, oni koji gledaju ovu emisiju, Boga mi će steći utisak da iftar još uvek nije počeo. Šta je s uslugom? Pa, čekam. Hoćemo li probati taj salep danas? Trebalo bi. Probat ćemo najbolji salep u gradu. Ajde da se nadamo. Može. Evo, kao da su nas čuli. Salep, Da. stiže salep za Tarika. Hvala. Ja po iftaru, Tarik, ruski čaj. Uvijek biram kao što kleku biram umjesto boze. Dakle, evo naši gledalci mogu da vide šta je to salep. I ja se uvijek prvo opredelim za turski čaj. To mi je uvod u dolazeću kafu, koja najavljuje dolazak salepa, a taj isti salep kaže da će uskoro biti sufur. Pominješ socijalne mreže, pominješ viralnost, to je tvoj posao u stvari. Ti si tiktoker, pa kada si tiktoker i kada je to tvoj posao, ajde izvadi telefon pa napravi jedan klip da vidimo kako to izgleda. Za sve one koji hoće da budu viralni i da se bave TikTokom, Za sve, oni moraju jeli u svakom trenutku da budu spremni. naravno. Pa nema nije to neka filozofija. Ajde da vidimo, najavi da Obično smo ovde su upali- zajedno i da snimamo obično su- ramazanski Obično se upali program i tamo ramazansko kamera. druženje. Obično se samo upali kamera i vide se radi iz isečaka. Tako da posle imamo u opcijama kao možemo da podešavamo glas, možemo da podešavamo efekte. Tako da Nećemo podešavati ni glasni efekte, nego ćemo snimiti kratak video za tvoj TikTok. Ajde, izvoli i najavi, budi ti jednom u ramazanskom programu ono voditelj. po čemu sam ja postao viralan je upravo ova rečenica. Islam, dragi moji ljudi, danas smo tu sa našim dragim Galibom. To otprilike izgleda tako. I koliko traju ti klipovi? Pa traju između 4 do 5, neki čak i 7 minuta, boga mi. Zavisi od teme i o tome koliko sam odsutan. Ponekad imam mjesec dana materijala, pa sklopim sve u jedan dan. A ponekad snimim za 2 dana klip. I koliko treba da imaš pregleda da bi bio viralan? Koliko treba da imaš pregleda da bi se video smatrao da je prošao ono što si očekivao? Pa gledaj Galib, stvarno ne merim u pregledima. Bitnije mi je da kakvu poruku pošaljem našoj omladini. Neću uopće da se opterećujem time, ali hvala Allahu, postao sam i viralan i promovisujući samo ovu priču. Tako da, naravno, vidi su mi neki išli, pogotovo na prvom profilu gdje sam banovan, išli su da 30 hiljada samo vlogovi. Tako da to je stvarno neka cifra da, ja kad uzmem sebe sada gledam bilo kakav video materijal od 3-4 minuta na TikToku koji mi random izađe na For You, ne znam na koliko se zadrži.
A reci mi, koliko se dugo baviš ti TikTokom? Pa negdje od samog početka, To je od kada? 4 godine možda. Ja sam ona Facebook generacija, za mene je TikTok jednako špansko selo, pa eto, zbog toga te i pitam. Ne znam čak nikada je osnova, nikada je zaživeo ovdje. Što se tiče TikToka, on je nastao kad je Instagram, nego on je postao viralan kad su ljudi saznali da u stvari može da zarađuje preko njega. I možeš li da zaradiš? Koliko zaradiš? Pa ja inače ne palim live-ove, jer način te zarade malo degutantan. Tako da bolje, ako mogu da biram, bolje da nikad nisam postao poznat, nego da sam postao poznat kao pojedinik. Da. Dobro, Tarik, ovaj razgovor privodimo kraju, kako bi imali vremena da uživamo u jelu i piću, dok ne počne sufur, dok se ne završi vrijeme predviđeno za sufur, a ti ovo možeš iskoristiti pa se obratiti našim gledalcima. Uvijek damo do minut našim sagovornicima da kažu šta im je na duši. Na duši mi je, Gali, prvo euforija mi je ja, obzirom da sam ponovo ovdje i drago mi je što ova čaršija i dalje živi i sve. I trebamo da smo u Ramazanu, naravno i pored Ramazana, svih ostalih 11 mjeseci, ali u Ramazanu se to osjeti. Pomenuo bi samo, eto, kad čekamo pitice, nema te neke nervoze, čak i u saobraćaju ljudi se opuste, htio bi da to potraje malo duže, da nas to nešto spaja. A također bi se osvrnuo da budemo malo više zahvalni. Obzirom mi ovdje živimo na Balkanu i u manjem nekom mjestu, ali Ramazan ide i sve ide tako nekim svojim ramazanskim tokom, dok, na primjer, braća u Palestini, u Gazi, nemaju čak ni da jedu. Tako da ne smijemo da zaboravimo njih, svakako. Evo imamo i društvo večeras. Mi se bližimo kraju emisije, a vidimo da se tvoje društvo polako okuplja, što znači da smo na vrijeme priveli kraju ovo druženje, kako bi vi nastavili sa drugim druženjem večeras bez kamera. Naravno. Dobrodošli, drago nam je da i vas ugostimo večeras. Možemo i najaviti jedno skorašnje druženje sa našim drugom, našim sugrađaninom i čovjekom koji mnogo polaže kada govorimo o tradiciji i muzici, pa ćemo se, nadam se, u jednoj od narednih emisija družiti i približiti ljudima ono što vi radite. Ja veliki pozdrav od srci, drago mi je da smo uskoro došli na najboljoj televiziji u Europi i šire. Veliki selam od mene. Hvala puno. Eto, poštovani gledalci, sve bude spontano kada je Novi Pazar u pitanju i kada je Ramazan u pitanju. A mi imamo još jednog sagovornika, vidimo se uskoro. Uzdiže se rajska ptica, kliknu glas. Bog je jedan. Bog je vječan, on je spas. Veseli se ljudski rode, sviće dan. Rođen je za vjesnika odabran. Ja sam Jelma Gicić, student za protetike u Nišu i ovo je moj prvi Ramazan sa hidžabom. Tebi za ljubav ljudi se druže, da čovječanstvu zajedno služe. Suri Israfil kada zapuše, Utese naše uzdaće duše. Sallallahu. Baš uvek ogromnu želju za hidžabom, posebno se to javilo u početku srednje škole. Zbog toga što sam tad već imala par drugarica koje su nosile hidžab još iz osnovne škole. I onda ja i još jedna drugarica smo krenule sa njima da se družimo. I uvek su, sa kim si, takav si, društvo je stvarno uticalo na tu moju odluku da počnem da nosim hidžab. Pokrila se i ta treća drugarica prije 2 godine i već smo se žalile kao Ilma, red je na tebe. Želju sam imala odavno, ali potrebu tek prije mjesec dana.
To se desilo jednog jutra dok sam bila u Nišu, kažem da sam student za protetike tamo. I 3. sam godina, završna godina i mislila sam uvek ajde možda da završim još tu godinu pa onda da stavim hidžab. Ali eto, prije mjesec dana budim se ja jedno jutro i razmišljala sam o tome kako ću i samo sam rekla Allahu dragi ti uvek olakšavaš, olakše mi da ti budem pokorna. I onda sam očekivala da će stvarno nešto da se desi, ali sam očekivala, na primjer, da ću da otvorim Kur'an i da ću da vidim neki ajet vezan za hidžab, ili sam očekivala da ću sljedećeg jutra da se probudim sa nekim snom kojeg sam sanjala prethodne noći. Međutim, nakon sat vremena od te moje dove desilo se nešto vrlo interesantno. Uzela sam telefon onda i onako, listala kao i obično i vidjela sam tog dana je u stvari bio Svjetski dan hidžaba, 1. februar. I onda sam rekla da u stvari ko traži uput uvek će da je nađe i Allah uzvišeni uvek olakšava i daje neki znak i onda kada se ne nadamo. I samo sam rekla sebi, očigledno je ovaj Ramazan prekretnica u tvom životu, uradi to. Postavljala sam sebi bezbroj pitanja, kako ćeš, možeš li, kako će da prihvate svi oko tebe. Ali smatram da je prekretnica bila kad sam samo i sebi rekla pa kako ćeš pred svojim gospodarom ako umreš bez hidžaba. Tako da negde i samo ta pomisao na smrt me je samo podstakla da budem još više pokorna uzvišenom Allahu. I odlučila sam onda da stvarno stavim svoj hidžab i to sam javila prvo kolegama sa fakulteta. Htjela sam iskreno da vidim reakciju jer to nije uobičajeno nešto u Nišu gdje su me apsolutno svi podržali, svi su bili uz mene, bilo im je drago, jedna drugarica se čak i rasplakala od sreće i naravno da su mi baš onako, dali su mi vetar u leđe i negdje jednu olakšicu koju sam osjetila zbog svega toga. Rekli su čak i da su žene mnogo lepše sa hidžabom, gdje se ja i slažem. U Pazaru sam došla sa tom željom da se pokrijem i podelila sam to svoje osjećanje sa ocem i majkom. Oni su me isto podržali. Naravno da im je bilo drago, bili su sretni zbog toga. Na svu sreću nisam stvarno imala nikakvih nelagodnih situacija ili da neko nije bio uz mene u tim trenucima donošenja moje odluke. Tako da sam znači u početku Ramazana, nakon akšam namaza odlučila da stavim svoju krunu i tako se našla sa svojim drugaricama koje su i bile negde uteha u cijeloj toj priči, koje su uvek bile uz mene i na koje sam i htjela da se ugledam. Zajedno smo otišle na teravije gdje smo i klanjale teravije zajedno. Sa hidžabom je život, a prije hidžaba je bilo čekanje na taj život. Ovaj Ramazan je do sad najlepši u mom životu. Zbog toga što sam napokon stavila svoju krunu, zbog toga što sam napokon ispunila obavezu koju svaka žena ima, a to je nošenje hidžaba. I svaki put kada pogledam sebe, shvatim u stvari kako sam odgovornost preuzela, da je najuzvišenije nešto što čovjek može da uradi jeste robovanje uzvišenom Allahu i u tome se krije istinska sreća i istinsko zadovoljstvo. Hidžab jeste u stvari dostojanstvo jedne žene, nešto najlepše što ona može da uradi u svom životu. Čak i ljudi koji su druge veroispovesti više poštuju takvu ženu, više je cene, gledaju na neki drugačiji način i sigurno je to moja najispravnija odluka u životu. I neka Allah uzvišeni olakša svakoj sestri koja razmišlja o hidžabu i neka spusti uputu u svako srce koje se njega boji. Tebi za ljubav ljudi se druže, da čovječanstvu zajedno služe. Suri Israfil kada zapuše, Utese naše uzdaće duše. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmed al-Mustafa Sayyid al-Mursalin wa